Novogodišnja Petričićeva karikatura koja je naljutila Biljanu Srbljanović. Karikatura Dušana Petričića u novogodišnjem broju nedeljnika NIN izazvala je burne reakcije u javnosti, a najviše povredila našu poznatu dramaturškinju Biljanu Srbljanović, koja se tim povodom oglasila na svom Facebook profilu. Karikatura prikazuje novogodišnje slavlje na kojem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić udeljuje otpatke sa novogodišnje trpeze raznim likovima iz političkog i javnog života Srbije. Sporno detaljno karikaturi za Biljanu Srbljanović je onaj da joj u ćošku ispod stola Ane Brnabić udeljuje otpatke hrane. Prenesimo tekst njenog jučerašnjeg posta sa Facebooka. Danas mi je Dušan Petričić nacrtao kao psa Ane Brnabić koji jede otpatke sa njenoga stola. To mi je novogodišnja čestitka boraca za pristojnu Srbiju u kojoj se prave vrednosti poštuju. Petričić ne zna zašto sam to ja pseto i koje to otpatke od gozbe vlasti sam ikada dobila, a pogotovo tražila, ali mnogo vas je koji odlično znate da nikada nisam, a ipak ćutite. Pitam se, kako se to ova bljuvotina razlikuje od, na primer, prostačkih naslova knjiga Vojislava Šešelja, od krvničkog vređanja Ace Lukaca i od rejp fantazija Zorana Ćirjakovića zbog kojih se celo naše društvo davi u govnima. Kako to nije potpuno, ali potpuno ista stvar.